इंडिया का मार्क्सिस्ट पार्टी में सिंगल पार्टी सिस्टम है मार्क्सिस्ट पार्टी में डेमोक्रेसी का इंडिया के मार्क्सिस्ट पार्टी में सिंगल पार्टी लो क्या है गुंडा का पकड़े गुंडा का पकड़े गुंडा का पकड़े बियांगो का पकड़े तुम्हारा रोहा के है इंडिया के मल्टी पार्टी में सिंगल पार्टी लो BJP ini tu klaim nang silo, zaman ini cuma hin pen bangke ini tu opos mesti dak nang do nang ini lo. Amun ni do opos onte dak nang dak ini tu nadim ke BJP side. Dah final tu dak nang do dunde nang. Nah sedang meeting do bangke ini tu accept avi. Lalu nilai cuma public hoy pen nilai cuma bangke pulo je. Meeting tu long le paro nang itu amun ni do onte dak amun ni do alam bagi dokter ni nang amunit abe punya nang tunggang na dunia keron oke lo kelas ini munit cewalan nang itu mah munit hana nang pe cewalan nang abe kelas bangko ana munit dolo te meeting dolong ko labang nilina nilila hawe ni anaba dong kata nang itu adas pen kewang baret ada nomor pen bang nilina ada dak do nang nilo pus nilina ada kemana nang itu nang dak at present kumama amuni sido ili ada kumama amuni ada adas bu definition adas bu kumama non dak arong amuni ke komo mati ko da non dak arong pen amuni side bu nang lik darong pen along pe jam tema dak darong soro nang lik darong pen along oh yang to nang hamren mati ko hamren nama ya ale cincina hetang ale allah na hamren nama ki betu nang hamren
বিজেপি তো তোরা গুন্ডা সিস্টেম হয়েছে বল বিজেপি গুন্ডা